Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mjorengeshwa bahashinu ni mbushuria ni jio msana mwema. Ni profite tena ni mwambieni nrongo ikao gazi itabisha. Bien sûr, ya mayer lonio awe sulahari lonio dainu ya ukanarambe ronise ukana hao kamrungu nrongo ngazitabisha omro kisilamu ya shihatu kakutushidozizia mndu zamba huko zorohoni. Donc tirengeshwa bashinu ni jeni mwambieni kafa ikao lijiri omjini ungoni ikao omjini hunu bien sûr hamade makafa ya jirio mijini pia na mwana wa 12 ans bien sûr ende na sambaziwa na uviolewa bien sûr ni mbaba un notable momjini hiyo kao banda zenongo rende hatsiparwa bien sûr usiku wa juzi usiku wa jana plutôt. Donc mwanamshe hanipara anaeleza zi habari donc tumambia ukana ilindie hata zenongo zifainishihe au gendarmerie bien sûr hata sio waswili hunu moroni hunu mahakama. Donc silindia hata jamona arudi hanipara tout à l'heure anambia ukana malheureusement maître wa notable omjini ungoni wajuha waja wende waono wendo gendarmerie wendo wafanya mahadisi hiyo entre ze familles mbili obahundi hamwelewano. Donc comme mirahanja kana wahina constituer la avocat wahemana ikao de ya juro hilo de ya violewa oiti simambia simuzisa ezerongo hizo huzikubali en tant que mwanamshana mbia ukana zenongo hizo kajazikubali hawana zilihani hata kajashinda za zilihaniha comme notabilité inji yavo hari itsanganyihane gendarmerie ne famille ya mwanamshe kajashindo renda nongo. Donc hani para akaononese masikitifu ikao do yaluna yo do ya hunda a propos ya hizo nongo za jirizo. Donc malheureusement ils ont des ajiri amina usikitifu ikao j'ai tenu à ce que nous partage daminani ya ukana mwana wa 12 ans ende yatsambaziwa ni mbaba notable tena la fidonde ukana manotable hamanda wajuhe wadohenda wetsa arrangement ala faisant sikitisha surtout d'abord que arrangement ikaufanyiwa na gendarmerie. Donc comment est-il possible ukana gendarmerie kao waonwa lo yavo wadafi wa protéger ze haki wa assurer ordre public ukana kweli wende famille gendarmerie ndio dutsa hawefanya arrangement ya mbaba ikao anambua mnamwana mtiti anieki hazi ye code de procédure pénale uyo yamba ukana eketsuzia ukana batsunde arrangement bien sûr onko tujua arrangeana ya ukana bon waimana ya zalwa na hundeze haki za hamenyewa na hundeze haki za mlazimu. D'accord, on est bien d'accord. Le charia kashjazia ce qu'on appelle les dommages intérêts, ah oui, on est d'accord. Comme ça dem libyana yo ces dommages intérêts, tant mieux. Par contre, l'action publique yo kaizia. Action publique yo kaizia. Donc baiko ya shitaki. Hende hamba katushitaki yo kaizia action itsende. Donc kamba wewe washitaki hamba kutushitaki yabo action civile de Asia peut-être. Mtwanza niliwamba hindu hawa mwanzo niliwamba hindu kadha. Chez action publique yo kaizia donc zinitabisha
Ebanu gendarmerie wandikao de mlone ordre public. Mbeshe wa mnamwana na mbulwa. Eze famizi jabo kazanzo mwelewana mchilie mri amrenda zinongo hizo hende zahe bahari je notable. Bahari je wajama notable yabo. Bali wane karika bangweni, oui. Karika bangweni, rijoelewana ya ukana bon. Na rizizie vanu, babanu sazijo bangweni. Kwa tayo ketsuzi ya procureur tijia mareten. Shara ili zende hata gendarmerie, do amba gendarmerie kweli warenge ye furso ya ukana wazie action itsendele abo isa ikazi wa ukana maudu de mapesa ya juvehwa ne zinru wala mruhana mbia ukana ne zinru. Donc armoya ferino ngam msurongo en tant qu'avocat, mrongo en tant que citoyen, parce que ranja constitué l'armoya ya affaire tué jaizilani ranzo gendarmerie. Donc aussi kitifuenda mno nsujua garjoka uzamba hatandi sha au moins hoto zamba yo muhimu. Donc jukuma ya hemwana huo iri hoi gendarmerie abonge procureur kango rishilio ka procureur de la république ngo rishilio ngawe na efurso amade heli uzijuao ntuso mana hata mbanongo wende ungoni wende watsahemwana mmewoi ikao de apasua emnamana wa 12 ans oi umrenge eka hatoa mbe eka hatoa mapesa halivi eka hatoa n'importe eka hatoa mabara eka hatoa lengo eka hatoa tijindi bien sûr yo haki yahe awanike yo haki yahe mwana msheka odo ya pasulwa sha ye procedure uyo ye action penale kaitsuzia emruona rengwa ya jahunde ze hakikao ya jahunde ze hukuma ikao doza mlazimu no andikawa ka procede harme arrangement hiyo harme conciliation hiyo wandu waongo jojo wa convoke uje wasome ya ukanatija uzokazibirike lilo na waelewane na waishiliane cha tsine fursa ya uzia ya action publique izorongo ikao ngozi juo e magendarme ngozi juao cha comme notabilité de ya henda ya rongoa ya mbaizo. Donc c'est là wanzo iki action izi yabo na wo c'est vraiment dommage. Yodeka e handani amji resume unudo mjini ungoni ikawa imna mwana wa 12 ans ya tsambaziwa ni un grand notable quand on vumbwa ledzina bien sûr remana rembaba ntina wavumbwa parce que je ne suis pas constitué à mon dossier. Donc zenango saza arranger ha ho gendarmerie ezintabisha tsena zavili doka zinside zenongo za mando za arranger ha mo gendarmerie izoga mzijuao omijini hatu wo biranongo zinji zitso arranger hayo shatsika ya mnamana ya pasulwa évidemment yo toma ya kamili siyo ijai ende anyisiwa hama mapaki entrede ho gendarmerie. Donc zenongo zinu nazizie ekaka wanrojo huishia na waishie wazie ekakona huishia abonge watizie Mwenyezi Mungu na wazidie cha Mwenyezi Mungu do ujua hukumu yo de amando e abili ikao ngami avoka wa hayo dossier hiyo de dossier ya hemana ikao de mwikoni ikao yo yanshi Sahara ya rengwa ya endelo hanzia zodingoni ne bwana wa bwana wala kai kusikatsi mvumbua harmaze intervention za mando emruikao hatawa habaliwa jaishiliwa ni juge d'instruction hatawa tsimwambia ninga mzijuao. Donc hotawa rijuliza ya ukana wakamro ya kaubidi ya endela hanzia za dingoni mnamwana kadha wa mahafukare emru harengwa ngo magubani jao habaliwa usiswa wa juge d'instruction ndia ishiliwa amadeheli mwazijua emru hatawa wakati na kaurongo atsamba ukana hatawa do wakati ula shatsida basa wakati ula hatawa shahili zenongoza hajavasa les investigations ka do rafanya emruka jatawa évidemment emru hataziwa amtaza yohamba juma kala emru yohamba juma ikao woti mrohazi mu magobani shawo mru ya dobali ya procureur hale. Donc hajafanya makazi ho mahakama. Okay, ende hafanya zi arrangement zahe daina uwenye bwana oi hoja ho mahakama wabirizenzi hata wamtraza. Donc mana leo na subuti na mvumbo ledzina namba ukana hataziwa
c'est parce que tifanya za investigation za hangunga mina ze éléments pia les témoignages nous en du cas wa suivre ces conversations. Donc emro hataziwa e amtrazando hatazwani Juma ekanga bo mndu wabili hau mndu wararu rahanja mjua shamjua kana hatazwani Juma e Juma we mndu hindi Juma we mndu ikao hadubali ya procureuri hale un des anciens procureurs adumbali ugarni haya akashoferi wahe donc ija emruo kati procureur havasa donc habakige ngeho mahakama katina hazilo officiel il est ni agent pénitentiaire ni gardien ni sijihinrisha yedo tokaye Juma hadoka ho mahakama ngujumba izawandro mahakama donc harumia eti trio ende harenge e bwana woi ikaudi apasua e mana wa 7 ans hamtaza namnaje izo mjozambe manarifanya mashtaka alafu shindenzao Juma wori mshitaki e Juma wori mshitaki oha procure oha juge d'instruction ngasina mifumo miraba hata leo Juma woka jaishiliwa hata leo e procedure ngyo yabo kaijafanishi handongo donc masikitifu na Tanzania onese leo na ujiliza Juma ekanguri shilio ya ukanabo Juma hudhulume mna mwana woi ikaongela pitali hata leo kumdhulume maishahe katije wa mwandu na mvumbu amani wa mwandu wo haundu bahati hanikwe mahari yahe ngujoni kwa yo maudu bai kwa ya mdhulumu kajabe wa hunu mahakama shewa wa setan yaendelewa hodingoni woi nge grave parce que hate mahari yahe kajanikiwa Juma hurenge 250,000 mtujua uzanisa dawe na dobi mtujua shaurenge 250,000 hatema pesa wanikiwanga myajuo haina mna wa mtaza nezenzia wa viranga mjuo si ushitaki kujaishiliwa oha juge d'instruction oha procureuri Juma wika japaro hata leo d'accord shakarjazia vanu monsieur Juma dozijua karijazia garjuenda hata heni mahalaika udoba lazimu bai kwa duhara iswahe daula rendera mwambia hata ledzina laho rilivumbue eka kujenda watsahe bwana woi yakauviole mwana mwikoni na Sahara wajanae yo hatuhara isingar johenda ne kazishilia borotenda hata bai kwa sisi jero tsahe manabo Juma hudhulumu mzaze mwenye uzaya mwana kaudu bwana wodu toma yahe hata leo wajawa mrenda zila wahutazao ekangwa hutazao aweka unulalamishi Mwenyezi Mungu de ujuo chantuka do to confirme au kana Juma ancien procureur ancien chauffeur wa procureur Azadi ngari hujuao wede wataza e dealer woi parce que c'est un dealer woi mtu mwenza mapesa yo huza bange embrikao do mtaza ngarjua onezi activite ya kufanya urenge humtaza urenge 250,000 hwanyisa dawe na ndobi nsujua izora hanja jua e ya husaidia ndobi izora hansujua shaenzia wambita ne namna wamfanya heli wamtoa zemeno todingoni wamfunga usoni wamnika triko samashi ya vaya wamtuwa triko yahe wabaya zemenoti ne mahala ya vira wakamrudasia kaya voyaona ya shuhudi rijuao ne namna wafanya pia abo titoa tena neze detail donc owazi ya watu hu poursuivre na watu hu poursuivre shasisi bojuma karna huva nafasi yongari hwambiao ngarjo hudunga hata ubahanikao do walazimu rihubeho mahala nikao do walazimu za karna uhujuru wala izuri zazorongo na kautsahani Zambia eze ONG zilobanu arengo anilia haki za wanawashe haki za wana haki za indidi sikanzani mjulizenu kana ula upepo zila ONG zilobala zanzoka waishia dossier ya mana wende wa constituer avocat ya vehe ya constitution ekatila wa general rendez rapport za hao ya ukana wende wa defende mana kadha ngasina wana 20 rawadailaze haki za hao ngasina wanduashi watano rawadailaze haki za hao ilize subventions za hao zijoka solide. Je suis désolé eka ONG zloyabo mwaishia wafanisha intervention shirina jana ya ukana ngabo mana ya juruhilwa ya ndelo handia za dingoni ni mwanamme ya mpasua
emru habelo ujwa ho mahakama yaje yaishiliwa harengwa hataziwa wanunga nyabo mdaza bo ONG ndatsoishia hata mba geste mwaifanya ni communique ni mbarongo itoka oyonsa onesha ukanaze nogo zinu ngazimtukizaoni. Je suis vraiment désolé kamna ujwa uka mke yabo mdorumia wandikao dua dhulumi wao wandikao dua viole wao mwe warumia ili mwenda mwehunda subvention mwenga mweto mavoshoni hanyu tihali yabo ngarjo humjiani nyinyi ONG tihali yabo sisi ngarjo humjiani rinjia hato moni qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous sortez au profit ya wanadamu ikao dua juruhilo wao garitsa hao tena garitsa honzia rendera one era isiwa daula matso bien sûr ekari kubaliwa rimwelezeze nongo zibirao ekakatsuzi jua rimweleze namna zibirao mano wandu wazende sao waodu wandu ikao yede ya wanome ya wahansi yabo wajiwari tsaishe shawiri emadhara ikao doria hondao wajiwa tsaishawiri zetambu ikao deziremao owadzaze emaparo ikao duwazayao wanawanu ndira eleze raisi ya ukana c'est inadmissible ya ukana uhensi wandu yabo au lieu ya ugarantise ze haki za hemaraia wandu waongo yabo ngwa dhulumu zila haki za hemaraia manantsona namnaje majandarmu wajenda warenge mru ya jirisa itendo hamada shila wambehe gendarmerie ata wambale ujo mahakama jujia mhezo magobani jujia mparende ya mwishili mru ya taziwa ni mrikao ngujulwa ele dzina dojuma alafu wanrikao duwa wahansi yabo kwezi bwana raisi wadazi wafunge mihono nabo waishia emruha vumbulwa tiporte plainte yaka normal ya dungaze njia za lazimu ledzina lijulwao ya communiqueo ha procureuri hata abasaya tusiha rilona mifumo mira donc hamaga wandu wafanyo betizi ngarjo jari hwambie ekari jari hwambia kavaja fanisha reaction ekatila jari kenso wa Mungu ridolinda bwana Mungu bawode mwenza jawabu la haraka wokujo honda shawiri bien sûr Mwenyezi Mungu ngejonde aukana rivirize nzia pia za lazimu sha hojarikensi vanu harmaze tabu zinu na ndongo hamada zinu hainu usiku zitendwa leo zitretewa ho magobani maudu zitretewa ho gendarmerie mahari ya dotolo ho gendarmerie devant des gendarmes wandu kaungwa yavo he ordre public ho wandu warumile ka wo de mavoka ya he wandu ka doa juruhilo wandu ka doa rende zitendwa zinu. Je suis vraiment désolé et gendarmerie kao dia traité et dossier ya ungoni yoti gendarmerie. Je suis désolé mahari kadu tolo gendarmerie sheka wa mri arendo ndongoza tulazimu emru haju gendarmerie hashitaki e hazia he gendarme ndia tsa he mri arenda zenongo ya mbeshe hakimu ya mhukumu e hakimu de ujamba ukana zenongo zinu zibiri jao zibiri namna jao zibiri na ingawe wa ufungwa au kutsi wa ufungwa sha gendarme ya duenda e ordone mru ya renda itendo hamada shila iliva mahari. Je suis vraiment désolé kweli komori nunsi mahsusu kabatsi nti hamada inu njao na arme dunia njao na nti hamada inu alhamdulillah hundi horazali wangarianzao sha twabia hamada zinu zinti twabia hu kweli atampakada yao tsikanzani mrangani matemwa nimwambie nize rongoza jiri zabaki yao ngarjuendela nizo mahala nikaudo halazimu na ujuliza ukana Juma ledzina ilo mtsilidiwaze Juma ancien procureur ou ancien gardien ancien chauffeur autant pour moi wa procureur Azad wakati aka procureuri harenge bwana ya viole. Ça c'est l'information importante. Harenge bwana ya viole e mwana wa seta mwikoni ya mviole Sahara ya mwendela hanzi ya zadingo hamtaza Juma hatazai bwana woi babu bwana mwenza mapesa sendiler yohuza bange harenge mapesa hamnika 250,000 hahuzu sheo shamdzaze na mbaba na mwana na mahaya ulela mwana hayahuzu pour 250,000 francs comoriens. Si 250,000 euros, 250,000 francs comoriens. Juma hayarenge hataza mrikao haviole mwana wa seta ikao mwana uo hafirwa ata mpaka davasa mwanangu firo damu. Je suis désolé bo Juma tihwambia haini namba umuka na preuve ngojo jua wende wafanye
kufanya hizo jokanza ufanye shamjokana tihushitaki owenye mwana wei wahushitaki dossier ngyo ihatavasa kujwa jula shawiri bojuma kuja parwa kuja ishiliwa kuja rendo hata nrongo bahari je we ujua wandu ho mahakama donc hizo njo shida ni hurende dazinu njeni hudenonse alafu tihale yabo de mafoto ya hobo juma de ajo publielwa njeni poursuivre pour tijinri na ni poursuivrewa waheya iho kwa jafa wakoma gobani wa roha ngabo wajoka uheya tena ekasidi rojoka uheya reheya rotokabo juakaya rifungulwa nefungwa ntsina hufa donc ngojo jua ufanye hizo jokanza ufanye shaka inauzia noambia ukana bojuma maisha ya ulela mana ranzi hombani hata ya jea waswili mahamfukare henda minane huyadhulumu huyarenge huyabadili pour 250 000 francs c'est pas 200 000 euros cha 250 000 francs ya omafura ya utagarini bojuma donc zile zote wanakanza nambe nimjulizeni nimwambie ni mbavi rishere mbavi zenrogo hizo mzijue rizitowe risijolala rifu izo hizo za jotatsaya Mwenyezi Mungu hajuri adhibu maudu au hajuri hapo responsable tampaka dabo je vous en remercie wassalamu alaikum.